Min b'rakkont viżiv, min b'rapport u min b'preżentazzjoni. Dawn kienu l-modi li bihom studenti minn numru ta' skejjel Maltin għażlu li jissieħbu mal-għaqda Young Reporters for the Environment biex iqajmu għarfien akbar biex jonqos l-użu tal-plastik. YRE Global irrikonoxxiet żewġ proġetti minn Malta, rakkont awdjoviżiv li nħadem f'kollaborazzjoni ma' skola fi Spanja u studju maħsub biex iħeġġeġ aktar persuni jixtru prodotti fair trade li jfisser li jkunu tkabru u ġew ippakjati b'mod li jħares l-ambjent. Tkellimna ma' Carlo Musco, student tal-arti kreattiva fl-Emkast, li spjega li l-ħolma tiegħu kienet li joħloq dokumentarju qasir dwar kif żewġ gvernijiet differenti qed jindirizzaw il-kwistjoni tal-użu tal-plastik. Basically, we tackled sustainable tourism. It was an international collaboration, so it was a joint collaboration between Malta and Spain. And Spanish students came here to Malta, and I went to Spain. And basically we tackled how the governments are kind of tackling this issue of waste or waste of water resources, sustainable tourism in general. Wara li ġabar l-informazzjoni kien imiss li jibda x-xogħol fuq il-prodott finali innifsu. We wrote the script together of what the voiceover was gonna say. We filmed in Malta and Spain. And basically the voiceover kind of explained the problem, and then we tried to join the visuals and explain what the problem was. Dan ma kienx l-uniku mezz kif l-istudenti Maltin għażlu li jwaslu l-messaġġ tagħhom. Marie-Therese Pavija, studenta Maltija oħra, għażlet li bi-studju teduka lil konsumaturi dwar prodotti ferm aktar sostenibbli li jistgħu jinxtraw mis-suq. Infatti għamilna survey fuq kemm in-nies jafu fuq fair trade u l-persentaġġ ħareġ li n-nies ma tantx kienu jafu. Infatti aħna lek għamilna dan il-video qasir ħalli nqajmu għarfien fuq il-fair trade u biex in-nies jibdew jikkonsmaw iktar prodotti fair trade u jħajru lin-nies oħra jixtru l-prodotti hekk. Ma' Marie-Therese u ma' Carlo iltqajna waqt laqam ta' diskussjoni li l-istudenti kellhom mal-Ministru għall-Ambjent José Herrera. Audrey Gauci, il-koordinatur Maltija għal Young Reporters for the Environment, spjegat temi oħra li l-istudenti ħadmu fuqhom tul din is-sena. Young Reporters hemm 37 qed jipparteċipaw, ir-rigli għażlet 10 pajjiżi u fosthom aħna wieħed minnhom dal-aħħar sentej biex jipparteċipaw propju f'dil kampanja fejn il-focus ikun iktar fuq il-litter, fuq is-single use plastics u fuq kif aħna nagħmlu biex innaqsu. Kellna issues interessanti ħafna min-naħa tal-istudenti, kien hemm min attakka l-boros tal-plastik ta' min biħ il-ħaxix u l-frott u marjati il-match bags bil-flus li kellhom biex n-nies ma jużawhom xiktar, kien hemm attakka l-junk mail skont l-issues tal-iskejjel li kienu qegħdin idejqu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.